COVID-19 dena inisra nang no, mi abi futan kibri misrefi, nangarem chin fu mi, fu den kan doro skoro, moro veilig. Sondro fu siki, so boom, sondro fu chara siki go panya na skoro. If mi ching e sor marki fu frikoutu, me hore na oso. So srefi, e fu trasuma ina oso, ap frikoutu, no so COVID, mi ching mustang na oso. Fu apisten disi, weer wan mofo no so tapu, en ook tu me waka nanga wan chimbatra anu sopi. Nanga wan krinduku. Me go na skoro nanga bus. Mi e go nanga boto. Mi ma e charmi we waka. Me go nanga bicycle. Fos me go ini a bus, me sorgu dat mi mofo en ook tu mi noso tapu. En dat me kring mi anu nanga anu sopi. In a bus mes dong na wa opo fensri. Futan kibri en a winti e wai. Temes dong na boto, mi ne fas sani. Mi fesi sref mi no e fasi. Ima e wakanga mi tena skoro port. The biggest ma for me, no mag go tapa skoro jari. Na a port, un temperatuur e marki, en drape un anu e spoiti nanga anu sopi. Dem ching sa apuang hei temperatuur, sobung e sor marki fu frikoutu, le korsu e fu koso, no mango srefi tap askoro jari. Fu de no sikitra libisma. Fu no, so langa umofo no so tapu e weri, u kan go, wamoro tan kibri fasi na skoro, fugo tekileri. Mwana